chuno mushibonje ule bukakunga bwihumba yaruma no musakule na Jamaica ba ananda mama Tamara nechesa narumu mulanda no musakule mama Frida kasoro musebe omwana omungaro kula mutsuma omusakule yobulo mwaka 1953 yakafuata 15 mwezi wa Khabiri pamoja na Engineer Absalom na Kitari Kabaras Combination Sound TYB producer Mbeo nazewe Maimbeho efindunjeho Mbeo nazewe Akikambeho nazeweho Mbeo nazewe Akiwembeho nazeweho Mbeo nazewe Wakasa yumbeho nazeweho Mbeo nazewe Wakasambeho nazeweho Mbeo nazewe Maindi yambeho enazeweho Mbeo nazewe Maindi yambeho enazeweho iwe